Assalamu alaikum Guliraj Mashume host Mumal Zainab Shumacharage Storyline 360 Maruchi ma Gapotran kani a press conference है a media talk के इदार की मजन वज़ीर अनवारुल हक काकर साहबा लाहौर को तगा था एक सवाल या मीडिया टॉक के शुरू हुई जो सवाल जिसका नगुता बलोच जालबुलानी ज़ारशानी दरगता जिसका नगुता आइए सरा बास तुरंदी रद्द अमल जो इदार की मजन वज़ीर अनवारुल हक काकर साहब आइए निमगची अतका बुता और आइए बाजी अंची स्टेटमेंट दातागा हमारी सरा बाजी बहस हो गए अगर मैं ट्विटर है बेचारे आई सर भी बाजी बहस हो गया अगर मैं मीडिया भी बेचारे आउदा भी बाजी बहस हो गया दुरुस्त ची सालिया मैं लुटा शमा गपुत्राना ने जो कोतंगा हमारी क्या पस्सो दियाना जो स्टेटमेंट्स दातागा दुरुस्त ची सालिया मैं लुटा शमा हमारी बेचारी आइए पद मारा ज्वाइन कर दी तज्जियाकार नरगिस बलोच साहिबा। एक मिनट मुझे इस पे बोलने दे, बैठे आप। ये मुझ पे बार बार तंज करना और मेरी ज़ात के हवाले से मैं सुन रहा हूँ। क्या करें, लाइसेंस दे दें इनको कत्ल करने का। अगर जिसको लाइसेंस चाहिए वो जाए उसके हक में मुदल्लल बात करे कि जी उनको कत्ल करने दें ना, करने दे देते हैं, फैसला कर ले बाकी लोग। इनमें से बदकिस्मती से मैं फिर दोबारा अर्ज़ करूँ, हमारी लड़ाई बिल्कुल लवाइकीन से नहीं है, क्योंकि ये लवाइकीन का फ़ैसला नहीं था कि उनसे जुड़े हुए लोगों ने दहशत गर्दी में हिस्सा लेना था, वो उनका फ़ैसला था। उनके असरात इस लवाइकीन पे आए हैं। अगर इवन वो अपने प्यारों को ये भी समझते हैं कि वो दहशतगर्दी के किसी वाक़ये में मुलव्वस हैं, तब भी उनको एहतजाज और उनके लिए बोलने का हक़ है, क्योंकि उनके तो वो प्यारे हैं, हम समझते हैं इस चीज़ को। ये जो बाकी उनके पास जमा हो गए, ये ज़रा हमें जवाब दें। अगर इनमें से जिसने उस कैंप में वो समझता है कि वो हक़ पर है, ये लड़ाई बिल्कुल हक़ के हवाले से लड़ी जा रही है, तो जाके उनके साथ खड़ा होकर लड़ ले, ताकि इनको भी क्लैरिटी हो और हमें भी क्लैरिटी हो। चीज़ों में इख्तिलात पैदा करके, कन्फ्यूजन पैदा करके, अगर ये समझते हैं कि ये हक़ के दाई हैं, तो फिर दोबारा मैं इनको अर्ज़ कर रहा हूँ कि ना ये 1971 है, ना ये बांग्लादेश बनने जा रहा है। वो 9 महीने में हो गया था, यहाँ 20 साल से चल रहा है। ये ट्विटर पे बैठ के जो जंग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, जिस दिन मैं इस मनसब से हटूंगा फिर इंशाल्लाह बहुत खुल के बात करेंगे। नहीं पता इन लोगों को कि ये दहशतगर्द हैं, कहते हैं जी इनको अदालतों में पेश करें। 90,000 आदमी यहाँ कत्ल हो गए हैं, 9 आदमियों को कन्विक्शन नहीं हुई है। कहें ये वो सीधा निज़ाम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ठीक नहीं है। 80-80, 90-90 कत्ल ये लोग करते हैं, हिंदुस्तान से पैसा लेके करते हैं, अलल ऐलान मैं कह रहा हूँ, रॉ की फंडिंग के साथ करते हैं। कहें ये कि नहीं करते हैं। इसी शहर में यहाँ पे लोग मौजूद है जो 70 की दिहाई में अब बहुत बड़े साफ़ी है, वो भी लड़ते रहे इनके साथ। इस तरह के वाटर कैनन फेंकने के वाक़यात 200 से ज़्यादा यूरोप में 2 साल के अंदर हुए हैं। आप लोगों ने नहीं देखे? वो बड़े बड़े टैंकर उन्होंने बनाए होते हैं, पानी फेंक रहे होते हैं, कोई एक एजुटेशन कर रहा होता है, कोई और एजुटेशन कर रहा होता है। ये दुनिया में लॉ एनफोर्समेंट के स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं। 2 डंडे एहतजाज के गलत या ठीक वो लगे, उसका सवाल तो सारा पाकिस्तान मुझसे कर रहा है। जो 14 आदमी उधर कोस्टल हाईवे पे जल के, जिंदा जल के मर गए, किसी में हया नहीं आ रही कि मुझसे पूछे, मुझे गरेबान से पकड़े कि जनाब इन कातलों को क्यों नहीं पकड़ रहे हो। क्या करे, कानून साजी कराएं कि खरगोश, कुत्ता, पंजाबी, इसका कत्ल बलूचिस्तान में जायज़ है, करा लें कानून साजी, उसके बाद हम भी चुप हो जाएंगे। जितने लोग इनके हमायती बनना चाह रहे हैं ना, इनको मेरी एक दरख्वास्त है, कोई एक चीज़ वापस कर रहा है, कोई और शय वापस कर रहा है, कोई कॉलम्स लिख रहा है, लिखे, ज़रूर लिखे। गुलिराज ये वहदा हमारा ज्वाइन को था तज्जियाकार नरगिस बलोच साहिबा, ये वशत करीम में प्रोग्राम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नरगिस साहिबा मैं गोस्ती की रुचा चार थे जो दारू की मजन वजीरा आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस आइए जो प्रेस गुमा गपुत्रान होता शुमा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस से गुना जो आइए गपुत्रान होता मीडिया टॉक आइए शुमा चो गेंदे मैंने कहा वजीर आजम एक इंतहाई जज्बाती किस्म में शितों का मुश्तल अंदाज़त कि आके से मीडिया हवाले से बात ज़्यादा रंजीदा असर कि मीडिया या गप्पे चिस्कन गए कि ए वक्त के बलोचिस्तान जालबूद तगम इस्लामाबाद और आइन गुमा जो सलूक बूता जो या पुरमन जुलूस सारा या पुरमन चेवे सारा धरना सारा हमा वैशाना सलूक बूता आई तरह कहते हैं
ظاہر ہے کہ میڈیا مسلسل کنڈم کرتا وزیر اعظم جی اور اگر کہ نا انور کاکڑ صاحب مبوط ہیں دیکھیں کیسے ہم مبوط ہیں تو منی خلا ہمیں پہ تنقید بوت ہے بالکل لیکن نرگس صاحبہ ماگندی کے پی ایم صاحب گوشک بوتا کہ منا ہمدردی فیملیز انی گونا اگر ہمدردی گوڑا واٹر کینن نہیں گوما چیئے شنی استقبال کنک بوتا اور پدا شما سمجھی کہ جو ڈننے ملکاں گو اگزامپل دا یہ جسٹیفائی کنتی آئینی سٹیٹمنٹ کہ 200 بار ڈننے ملکانا جو استی 2 سالے نیاما واٹر کینن گوما مردمانا تاچینہ گے یا کوشش کنک بھی تھی یہ جسٹیفائڈ ہے کہ کدی کشمیر گو جیسے بلوچستان سینیریو میچ کنتی کہ بلوچستان کشمیر گیش مردم بیگواں بلوچستان کوئی متنازع و دمگ نہیں کشمیر متنازع ڈکلیئرڈ متنازع دمگی بلوچستان و پاکستان حصہ ہی بدقسمتی سے وزیر اعظم کے سے گفتار غازی ہیں جی ٹھیک ہے نا گفتار غازی ہیں تو آئی کہتے ہنچے گپ جاتا جو کہ آرا من نے نگوشی کے آرا سوٹ نہ کا جی ٹھیک ہے نا آئی پرسنالٹی سارا سوٹ کرتے کیا اے پہ میں بے سر پا گپ بھی جنتے یہ جو آئی گپ جاتا ہنچے کو شما گوشے کے بھائی واٹر چاہیے تو یہ چیز کے آرا اسی کو میں کمپیئر کرنے کے مطلب ہمیں وہ کہ تو تسلیم کرنے گئے کہ ماں غیر اخلاقی غیر ویشانیہ سلوک میں کرتے گا اور پتا اگر وزیر اعظم صاحب پوچھی کہ منا ہمدردی ہے فیملیز گوما تو اگر ہمدردی ہمیں طریقہ ہے ہمدردی کسی گوما بھائی تے آئی استقبال کرنے کے یہ طریقہ ہے تو پدا کہتے ہیں مگوشی کے لانت حکومت سرا جی سائڈ ایسے کہ یک سنگھ نے بھی شما نے مگا نیت تھا اور شما ایسارا پورا ایک کوہ کہتے الٹنتے کجا طریقہ ہے اور پدا دومی کا پیچھے کہ کوئی صورت وزیر اعظم زیب نہ دنتے آئی عہدے گوما میچ نہ کنتے کہ آئی گو کہ جن کو ان کے ساتھ ہمدردی ہے میں ان کو کہتا ہوں کہ جو لکھتے ہیں جو بولتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں وہ جائے بی ایل اے اور فلانا جوائن کر لیں جی ٹھیک ہے نا یہ یک ملک کے وزیر اعظم منی خالش ہے کہ فوری طور سے اسی طرح سپریم کورٹ سومو نوٹس بزوری تھے یک ملک کے وزیر اعظم چیک اپ دینا گئے جی تو آرہ تو بات صبر و تحمل سے سارا تنقید برداشت کا نگلوٹی اور آئی واقعی تاریخ تو کا یہ لکھا کہ بھائی کہ وقت مارنگ بلوچ اور میں دیکھے جاگا نہیں گوما ظلم زیادتی انتہا ہو جی تو وقت وزیر اعظم بلوچ تو یہ بلوچ نام سرا بلوچ بلوچستان ہے جی تو بلوچ مطلب جی نرگس صاحبہ مگندی کے مارنگ بلوچ بار بار گوشک بھی تو کنڈیم بکا بی ایل اے یا بی این ایف ایسا نا کنڈیم چیا نہ کنے تو کنڈیم کا مگندی کے آواز ٹریگر بھی تھی اور یہ ٹریگر بوگے وجہ اسی کیا وقت اثر مند ہے وقت وکٹم ہے یا متاثر ہے ٹھیک ہے یہ پیتے گنا چی بوتا یہ براتے گنا یہ درست نہیں دیم ہے لیکن یک پی ایم یک ایگزیکٹیو عہدہ سرا نشتہ آچوں یک سوال سرا ٹریگر بھی ای شما نہ سمجھی کہ یک عہدہ سرا تام ندنتی یا عہدہ سرا جو نشتہ یہ سرا یہ چیز زیب ندا کہ ای پیم ٹریگر بھی اور جواب بیدا ہمیں خوشی نا کہ باید آ رہا استعفیٰ ضرورت میں بھی استعفیٰ ندن کے کسے استعفیٰ ضرورت میں بھی اسی طرح سپریم کورٹ نوٹس پزوری اسی طرح میں سوسائٹی نوٹس پزوری ہمارے خوشی کے انتہائی تکلیف دیں گے کہ آئی ایک اشک کے مارنگ بلوچ کے بی ایل اے آج آپ کہتے کسانیہ سے ہمیں روڈا نہیں سرا ہمیں پریس کانفرنس نہیں تو کا ہمیں دھرنا نہیں تو کا مدن بوتا جوان بوتا آئی فیملی گوما چے سلوک نہ بوتا آئی ارد گرد چے سلوک نہ بوتا وقت میں مردم کے براہ راست متاثر نے آئی دل کیسے آج ٹرک یہ چیزیں سے تو شیم تو وزیر اعظم جی نرگس صاحبہ پدے ایک دیگی بھی گپی کے گوشی خرگوش اور کوچک اور پنجابی کوشے کے قانون سازی کنک بھی گوڑا ما چوب بھئی ای پیم لسانیت بنیادہ شما نہ سمجھیس گیش جیسے اشتعال انگیزی پہلی گوستگی سرکار جو بلوچستان میں ہوتا یہ گوشی کے ماوا امن گہوارہ بنائیں تھے کہ انو کی نگران سرکار بھی گوشی امنی لیکن پرائم منسٹر چوشی ابر کا ہی کنٹرڈکٹ نہ کنن تھے نہ پرائم منسٹر وات کیسے چلتا پھرتا لسانی نمونہ ہے ٹھیک ہے نا نو کہتے ہیں ہمارا دستور زبان بندی ہے لیکن دستور زبان بندی کے باوجود میں گوشینے کہ پرائم منسٹر کے اے رول اے رویہ کہتے ہیں بلوچستان مزید تباہی نے مگبا مزید کہتا دھکیلی بدامنی اور چہانا تو
मन न समझी कि जो गप जता आई गप पे तो का कोई संजीदगी है, आई तो का इंतहाई जज्बातीपन और इंतहाई अहमकाना सोच और इंतहाई खतरनाक सोच है। ये गप इसी जनक है, लसानियत तो वती जाता है जब मजन तबाही है इशारा हस्ते गप पे तो का बाज मिन्नतवाल नरगिस बलोच साहिबा शुमा गपोत्रान इश्कुता उशी फेल फॉर ईपीएम प्राइम मिनिस्टर ची इस्तीफा जूरक भी थी कि आई ये जो ट्रिगर जो बुतगा था ये अवली सवाल आई कि बलूच साल बोलानी जो ज़ाहिर शानी बुता ये बाबत है कि यह प्रेस से सवाल जो उसको था आइए बाज ही जैसे तुरंदिया जवाब दाता और अंचे के मगिंदी मारंग बलोच भी बिल्कुल ट्रिगर भी थी जब ये जो उसका भी, लेकिन मारंग बलोच और प्राइम मिनिस्टर है तो का फ़र्क वेग लूटी इधर जूरी ग्वंडी ब्रेक की ब्रेकअप अदवातर का गुलराज मारा ज्वाइन को सियासी समाजी राशून अहमद इकबाल बलोचा ये गुमा गपोत्रान कनी और आइन चीज कनी कि आइनी चीटे के इदार की मजन वजीर अनवारुल हक काकर साहब के जो मीडिया टॉक होता। अस्सलाम वालेकुम वाजा। वालेकुम अस्सलाम वाजा दुरुस्त ची सारिया उमा शुमे टेक शुमे मौक़िफ़ ज़ूरग लूटा कि अमा शुमा अल्लामा दिस्तगी जो मीडिया कॉन्फ्रेंस कोता होता इदार की मजन वजीरा शुमे ची टेक के इदरगता ईपीएम चाह रहा है कि सरवजीर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सजना चे सारिया जो असते वती एग्रेशन मतलब गुस्सा जो असते ना अय्या जेब नदा तो गपमेशे माँ ये चाहता काकर साहब चुनाइया मई संगत भी असते आले वाले भी असते, लेकिन इसका गुस्सा जो असते गुस्सा है वो मैं गप का नग सारे को मैं गप का नग ये बहरहाल प्राइम मिनिस्टर अजेब नजर एटलीस्ट मानवारोला काकड़े का पना लगे मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या बना करेंगे हमा वक्त हमा गुशे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तो आइए तो का रियासत है सरबरा भी आइए तो का शफकत नरमी सॉफ्टनेस ये दरा चीज बैग लूटा गप्पे तो का बाज नरमी बैग लूटी गप करने के तो का तो हमा मर्दों इक्का ज्यादा गुस्सा सरा इक्का ज्यादा एग्रेसिवली गप का तो आ माँ सरपत बा कि आ लेवल ऐसा जो हस्ते ना ये पोजीशन न बनी बनी तो गुशक हमेशा के काकर साहब गुशक भी हमेशा मशवरा भी हमेशा कि जाहिर बने तो अगर वजीर आजम बने और मर्दम तरचे इख्तलाफ भी करना पड़ता तो वह दे मात के तो आइए जवाब बाज तहम्मुल मिजाजी अच्छे बाज शाइस्तगी अच्छे बाज बेहतरीन अंदाजा देख लूटी ताकि मर्दों में भी समझा कि ये वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर जो हस्ते ये मई गप्पा गूंजदार गए ये मई अबरा अहमियत दे गए ये मई अबरा जो हस्ते सरपत बे कोशिश कर गए ये मई हमदर्द है ये सज्जी प्रोग्राम है तो का प्राइम मिनिस्टर जो हस्ते अगेंस्ट उठता था कि आइए दे हम एक ऑडियंस से अगेंस्ट उठता था तो ये बात चुश मौजूद थी जी वजह एक निमगा में गिंदी के वजीर आजम गुशकी के मनाई कावल मर्दमा को हमदर्दी और दूमी निमगा गुशी आ जस्टिफाई करेंगे कि अगर शन दो लट लग गए तो जाल बोलाना अगर वाटर कैनन बो ये जैसे इंटरनेशनल तरीके कारे चीज़ा न कैटर करेंगे शुमा समझी कि आवती जो बलोच जाल बोलानी सर लट शापी आई इस स्टेटमेंट अच्छी जस्टिफाई बीते ना बात समझा कि काकर साहब है हमदर्दी नेस थे शैनिकुमा ये मेरी जाती रहे अगर हमदर्दी बीबी और तई कर अख्तियारात बीबियां तई लोग कसे कत्ल बेगा भी बे कसे कसे बुकुशी भी कहे अगर तई कर अख्तियार हस्ते तो मस्ते रहे तो आइए हमा अंदाज आइए गुमा गप करे हमा अंदाजा वती कद काट लेवला गप करे तो ये नवशे में लट जना मा आप रेचा मा चुशकना फलाना करना ये जेब न पता मा कुछ गया ठीक अनवारुल्ला काकड़ साहब ठीक है भले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान साहब या ये जेब न था ये दफ्तर है जेब न था पर चके मर्दम अगर पुजा मुल्क वजीर आजम बनी तो आइए रियासत तो का दुज भी हस्ता डाकू भी हस्ता बागी भी हस्ता जालबुल भी हस्ता चुक भी हस्ता आइए रवैया जो हस्ते ना 1-to-1 बैग न लूटी तो ये जो गप कर रहे के माँ लट तो लट बेलगी बिल्कुल मुनासिब गप ने ये जो डोला जो हस्ते काबिल मुजम्मत गप पे बच्चा के अनवारुल्ला काकड़ गप नहीं गप ना करने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान गप पे ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चेहरा सज्जे फौज हस्ते सज्जे एजेंसीज हस्ता सज्जे इदारा हस्ता
تو تاثر یہ رو کہ بھائی یہ میں ادارہ یہ میں ریاست جو ہستے مارا لٹ اور آپ نے چکٹ پشتا دبا کب تک ایک علاقہ ہے ڈی سی بھی کمشنر بھی ایس پی بھی آ چکی گپ پکا تو چلو بھائی آئیے برداشت کرنے کی آئیے ریٹ چیلنج رہے گی پرائم منسٹر زیب نظر ورلڈ کپ وجہ ہمیں پریس کانفرنس سے تو کما گندی کیا اسی خرگوش کوچک اور پنجاب ای موازنہ انچو کی شما بھی گوش گئی کہ یک پرائم منسٹر زیب ندا جو یہ موازنہ کنک ہوتا شما نہ سمجھی چی اشتعال انگیزی اور نفرت گیش پیدا بھی تھی اگر اود اسلام آباد مردوں ہمدردی درشان کرنے گیا یہ مینیپولیٹ کرنے والا یا مینیپولیشن سٹیٹمنٹ نہیں بالکل بیٹا بلوچستان تو کا انگا بھی بعض پنجاب مردم نشتگاں وتی کاروبار کرنے گیا وتی بزنس تو کہاں یعنی گیس سستا اور اینی رستے انگو دودھ باش بہ گئے چوش نہیں کہ بلوچستان ہر پنجابی رہو گئے اور بلوچا جو استے پیپا کے گونے یہ کچھ گئے یہ ایک غلط تاثر ہے یہ میں پتا میں گپتا کچھ یہ پرائم منسٹر زیب ندا پرائم منسٹر تو مردم نزدیک آ رہی کی ہیں پرائم منسٹر تو مردموں نے تو محبت پیدا کرنے کی پتہ تو کچھ کے پشیے اور مشکے اور خرگوش مثالت جائے گے یہ پتہ ہی پرائم منسٹر ہے زیب نظر مہمی کا پروشا آئی اتا مکہ بردباری بیگ روٹی آئی لفظانی چکا مکہ تام بیگ روٹی توانائی بیگ روٹی کہ کسے آئیا اش بکا تو آپ اسی بابا اشیا باز جو ہستے نا مناسب ابر کو نا یک نصیحت کروں کہ بھی یک سرپدے مردوں میں بھی یہ وہ وزیر اعظم انچو گپے انچو لگی کہ ایک ذاتی جو ہستے نا مردمانی تو کا یک جوشے نہیں اختلاف ہے ہستے حالانکہ گوشگی اپنی ذاتی نہیں بلے چاروں کو کور رہے نا آئینہ اندازہ ابھی کہ ذاتی ہے جی واجہ یہ ہم گوشتا کہ اما مردم شنی پلہ مرضیہ کن گیا یا امائنہ شنی گما ہمدردی استی امائنہ شنی گنا جیسی کسی ہوتی تمغہ امتیازہ واتر کن گئے کمبل وغیرہ دیا گیا یہ بروان گوڑا اسٹریٹ اوے ہمیں ملیٹنٹ گروپسانا جوائن بے کرنا تاکہ کلیئر بھی اور چیز واضح بے با اور جو امائنہ شنی حمایت کن گیا آواتی لائن اسٹریٹ بے کرنتی شما نہ سمجھی کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ بھی بعض متنازع اسٹیٹمنٹ ہے اگر ماں گوشی کہ اسرائیل اور غزہ گپا کرنے گئی یا کدی کدی یا کشمیر گپا جنتی کشمیر و جیسے ایک متنازع دمگی بلوچستان متنازع دمگ نہیں بلوچستان جیسے ریاست حصے پاکستان حصے جی تو بالکل رات گوشے یہ ماں پدا ماں گپا کنا اگر یک مردم یہ مردم گارے یک مردم یہ مردم نرس گئے یک مردم یہ چوک یتیم آئیے مردم آئیے جن جو ہستے ہیں جنوزام بیتا آئیے جو ان کے جذبات آئیے ان کے جو خیالات آئیے تو احترام کرنے کی اگر تو آئیے احترام نہ کریں تو اسے تو دوسرا کچھ ہے کہ کئی مرد جو ہستے ہیں خدا مکہ دوسری بیتا جنک بیتا تو چاہیے بیتے پہ وزیر اعظم لیول ہے یہ زیب بالکل نہ تھا بلکہ پجابی انسانیت ہے تو بھائی زیب نہ تھا آج وہ مردوں مت کا گاں اسلام آباد احتجاج کرنے گیا باعث ہمیشہ فیڈرل گورنمنٹ ہے کہ یہ چکانا یہ ظالمولانا یہ ماتوارانہ اشانہ بلے اچھی کچھ گیا انچو یک چکی بھی ہوتی مات خلاف ابر کام ہوتی پتے خلاف ابر کام بلے مات پتا یہ زیب نہ تھا کیا ہوتی چکا لٹشاپی بکا یا آئیے وہاں آئیے کمبلہ دیوا آئیے گدا بزوری چوش نہ کام وجہ لو یہ بھی حال پیدا کہ جو کمبل وغیرہ یہ بھی پچ گرگ ہو گیا اور اما کے کمبل سامان ورگے سامان جو پیدا کا آئینی بھی اسٹرکٹلی چیکنگ گوشگ اور آئینہ بھی دارگ ہو گئی یک پرامن احتجاج ہے ای پیم ڈیل کنگ اور پدا وزیر اعظم گوشی کے ماں بلوچستان چی سیادی دارا منائی چیزیں تانے ہیں مدائی بچہ یک گپ پہ ہمیشہ یک جاگے ایگریشن ہے وقتا ہے یک مخلوق کی درد کا ہزارہ کلومیٹر سفر کر لگئے وتی دوزداروں کے مردمانی وتی چکانی دراتانی پیسانی اولادانی واسطہ آنگو رہو گئے آئیے جو ہینڈل کرنے کے طریقہ کار ہیں ریاست جو ہستے نا نرمی کرنے کی ریاست جو ہستے ہیں محبت سے پیش آئے گی ریاست جو ہستے ہیں یعنی گپ پر گوش بداری بلے زیادتی کرنے گیا بلے غلط عمر کرنے گیا ریاست ذمہ داری مجھے ریاست مات بھی مات بدلا نظوری مات جو ہستے تحفظ دا مات جو ہستے احساس دینانی مات جو ہستے
چکا ہوتی سینے طرح کاری چلتے کہ بابا تو طرح چھ دوردیں چھ دکھے ماں شیا جو ہستے نا حل کرنے کے جوت کرنا بش کب تا شانی پس منظر چاہیے پس منظر ریاست میں موجود ہیں قانون موجود ہیں آئین موجود ہیں آنگو پلے بھی یک مردم یک چوکی گار ہیں پت گار ہیں برات گار ہیں آج تو چھ توقع دار ہے کہ جو ہستے ہیں غصہ مکان ایگریشن مکان کفار تلوات مکان یہ کار بھی پبلک کے تو کبھی قسم قسم مردم بیاں مردم ہوتا رہا آپ جنا سوچا بند ہے ہوتا رہا تو بھائی تی پتا تو آپ جتا بند آتا ریاست اچنا کر نا غلط ہے ریاست کار ہمیشہ کہ آپ مخلوقانی درمیانہ ملک کے درمیانہ بچار یہ پہ ماما کاکڑ صاحب جو ہما ڈولا ورک لگے یہ تو اختلافات بڑھ گیا یہ تو زہر انگیزی بہ گئی یہ تو آس گیش کنک ہو گئی دا آس گیش کنگی نہیں دا آس خوشگی آس نرم کلیگی آج مردم گارا ہے نا یہ یقین یہ باور دلائیں گی بھائی تئی مردم گارا ماں اکتگی کے دا ماں طرح کوشش تئی مردم کو جا میں پٹنے کی کوشش کرنے گے آئیے سخت کرنے کی ضرورت ہے آئیے آرام دہ کی ضرورت ہے تانا دے گئے شو میں مرد کو جا شو میں فلانا کو جا شو میں چوشے یہ پاکستان ہے صحیح بلوچستان دنیگا تک اسی گوما جو ڈیلنگ بیگ لوٹی یا بعض نفاست بعض شائستگی سر بیگ لوٹی اور ایٹ لیسٹ کاکڑ انوار اللہ کاکڑ صاحبہ منی دست بندی ہمیشہ کہ سر تو اسی گفتگو تو کا نرمی بیار تو اگریسو مدو تو ذاتیات سر ہمیں اور چاہے تری تھی عہدہ چوشے پرائم منسٹر عہدہ جو ہستے نا آپ بعض مثال گپ معشومہ رہی گوشاں کہ یک مردم میں قتل کتا کسیا بھی وسیع ہمدردی درخواست و صدر اور پرائم منسٹر ارادہ کہ میں نے معاف کرنے کی بھی قتل کو تھا میں نے معاف کرنے کی بھی آئی تو کبھی صدر وزیر اعظم نے شانی اس کا اختیار بتنے کہ آئیے سمریہ پاس کرنا بھائی پھانسی مدے عمر قید بے کہیں ریلیف بے دے تو ادارہ ملکانی جو پرائم منسٹر بیاں ریلیف دے بیاں جو ہستے ہیں شفقت کرنا ایڈوکیسی کرنا ادارے نہیں بولنا ایڈوکیسی کرنا بابا چوش مکانی چوش بھی یہ تو اگر نفرت گیش کنان کرنے گے تو ماں بعض سنگین نتائج چاہتا پتہ ہے کنگالی میں یہ گفتگو ہمیشہ کہ 71 نہیں 72 نہیں یہ پتہ جو ہستے نا یہ ایگوئزم ہے یہ جو ہستے ہیں یہ ایک چوشا تکبر ہے یا غرور ہے انسان جو ہستے ہیں انسان گناہ ہمارا لیبل ابر کرنے کے لیے مطلب اگر مثال پنجاب بلوچ نشتہ سندھ بلوچ نشتہ یہ تو آئے نا بھی کام کھائیا انوالو رہ گیا آئے سجی یہ ایشو ہے تو کا جوش بھائی بیگ نہ لوٹی کہ بھائی اگر تئی کرے ظالمون اور جنے آدم مت کر مئی بلوچی کردار ہمیشہ اور جنین بچہ گئے ماتے گواری بچہ گئے تو جنگ سرد میں معاملہ رفا دفا بھی یہ تو کاکڑ صاحب بلوچستان سے تعلق داری یہ ہمارے تو سرپت بیکاں کے وفا شانی گنا ای پہ مینڈلنگ بیگ لوٹی واجب ای پہ بیگ نہ لوٹ یہ تھا کہ وفاق اور بلوچستان جو ناراض مردم آیا نہیں بچہ ای پرائم منسٹر آیا گا چی تعلقات گہتر ببوتے شکر شیر ببوتے ادھا ما گندگی الٹا ہی ڈائریکشن رہو گیا بالکل تو رات مجھے اتفاق کرنا اگر بلوچستان اچھے یک مردم میں پاکستان نے شہر پوزیشن اثر رکھے تو دوئیں نیما گئے مردم آنا اوار کرنے کی کوشش بکاں وتی ایفرٹس کا پیش گزارنی یک سائیڈڈ موی پرچے کہ تو حقیقت ذرا زاں بلوچستان مردمانی حالات مردمانی چیزاں تو ایڈوکیسی کرتے بلکہ ہما مردم رشتہ اسلام آباد نظام سے بلوچستان کے مردم شتا کی شہی سرپت خود کرتے جی باز منتوار واجہ احمد اقبال بلوچ صاحب شما گپوتران عشق تھا گوشی کے بعد جب پرائم منسٹر بلوچستان چیت کر گیا تھا سیادی مزید گہتر بوتی پرائم منسٹر ای پہ میں گپ اور ای پہ میں رویہ جیسے سوٹ نہ کرتے ہاں انوار الحق کاکڑ صاحب اگر انڈیویجولی ہوتی کوئی بھی بیان داد کا لیکن جب آیا ایک ہیڈ آف اسٹیٹ بھی تھے جب آیا ایک ملک سروک بھی تھی گوڑا آیا ای پیم برانس گرگ اور ای پیم ٹریگر بوگ سوٹ نہ کرتے گلراج یہ بات ہمارا جوائن ہوتا ہے سینیٹر اکرم دشتی صاحب آئیے وشت کرنے میں پروگرام ہے السلام علیکم واجہ جی السلام واجہ شما ای جو میڈیا ٹاک ویتا ادار کی مزن وزیر ہے انوار الحق کاکڑ صاحب شما ای پریس کانفرنس ای میڈیا ٹاک کا چو گندی کہ اما اگریسو سٹیٹمنٹ دے گوتگا خاص طور پر گوشہ گوتا کہ اما مردم کے شنی پلہ مرضیہ کرنے گیا آپ بروانتی ملیٹنٹ گروپ سانا جوائن بکنا کیمپ سانا جوائن بکا یک پی ایم میں پرائم منسٹر جیسے جوشی الفاظ استعمال بکا شما نہ سمجھی ای مزید اشتعال انگیزی اور یہ جو نفرت فضائی اشیاء ردوم رسی
हाँ जरूर बच्चा मरुची काकड़ साहब ताल्लुक चा बलूचिस्तान है मर्ची केयर टेकर सीए में जी तो आज ये जाती हैसियत जुदा है तो एक वजीर आजम और पाकिस्तानी हैसियत अनु पाकिस्तानी नुमाइंदगी का जी तो बायद नायत के किसने ये रंगे स्टेटमेंट बिदा के परचक के ये हरकत के गुरा हमदर्दी दारी आ बरोते जबल को हाँ वही अमरादारी में का ये निश्तगी मर्दों में गप्पा जनगहंत के मैं मर्दूम न दहशतगर्द न मुसल्ले बुतगन तो ओजे खिलाफा जंगिश कुता ईशानी कुछ गमी से कि मैं मर्दूम चमे लोगां चमे यूनिवर्सिटियां चमे कॉलेजां चमे चिदा चे भरग बुतगन वो आया किस्ते आइन और कानून मुताबिक आना रागा गुनाही सरा सरजद बुता आना पेश कनक भी एक गप मबी के किस्ते गार बेगवा कनक बिबा जी नु बिचा के फैमिली इला के मनी गुशा विषय के निष्ठगा माई गप नवशंत की शानी कसे आगा गौदा हस्ते भले ये जरूर नहीं कि यक दो बरात दो जमायत बूत का अच्छा यक की दिगे जमायत भी यक की दिगे जमायत भी जी हमें डोला मच्छी मुजाहमत वाला हम जरूर ने कि फिर हम अब चुप के हमरा हैं या यक पिछे चार चुका दुरुस्त हम ख्याल मनी कुछ अब से कि ये मर्दों के रनिश्तगन जने आदम आनी चुके ब्राते कसी यकी उसी डॉक्टरे बुता यकी प्रोफेसरी बुता यकी टीचरे बुता यकी तालिबी बुता यकी कसाने नौजवाने की नू की मतलब कुछ अब से कि ये बाहिद नहीं बाहिदे आया ये गप्पारा हमें रंगा ये कुछ नहीं कि ये मसला किस दिन में कौमी मसला ये बुता ये मसला मावती तमाम जो है तो कोशिश करें कि बलूचिस्तान ये मसला हल भी जी परचा कि बलूचिस्तान ये मसला मरुचगिरी नहीं ये अगर मावतो हिस्ट्री बेचारी पुश्ता ये चलो अश्ता बगैर तानुगा पर बाज़े मर्दों मौती ये गप्पा गुशक लूटी पर नवाब अकबर खान बूटी जी आया वा गोश्त के ब्याह गप्पा जने ब्याह गोशवा मुज़ाकरात करें बलूचिस्तान मसला के इस्तेशाना महल्ली और राय दरबगी जी तो आवा जोर मुशर्रफा कुआ रहा था वो शेरा अच्छी बादी अच्छी मर्द मस्तान के मम्मी जब पर जुल्म नाइंसाफिया तंगत कगन शुतगन और एक इससे मसले हल लेने जी वजह 2002 ची प्राइम मिनिस्टर वत जो ऐसे एक्टिव है और सरकारानी ऐसा बुता गुड़ा आज गुशी अंगा तक जो ऐसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम शरने गुड़ा वत प्राइम मिनिस्टर बतौर सियासी कारकुन बतौर पॉलिटिकल राशून चे कारकर्दगी दाता के आमारूची गप्पा कनगे के अंगा तक ये सिस्टम बेहतर नहीं ये सिस्टम के अस्ते बेहतर हस्ते या नेस्ते नु हमेशा पाकिस्तान है तो कहूँ के अस्ते मनी विशेष कि आ बेहतर चा बेहतर अनु के आइए जिम्मेदारी हस्ते अनवर लोग का कड़े निगरान वजीर आज़म निगरान मतलब इलेक्शन फेयर एंड फ्री बिकन तो बरो मनी विशेष अगा आया इलेक्शन फ्री एंड फेयर को छरे नुमाइंदा वे हथ कन मैं संभलिए तो का केस्ते सिफारिशी नबुत्ता टप्पमार नबुत्ता गुड़ा सिस्टम बेहतर खुद कना चाहे अदालती सिस्टम भी चाहे पार्लियामेंट सिस्टम भी चाहे सूबाई सिस्टम भी शरबुत का या प्री ये अमाई के खा रही अमाई ये शर्प का वशर्प दूमी वशर बंदे मा जबकि के पाकिस्तान तो का हमें इलेक्शन के बयान वो पदा अमा के अदाराई तो का जज विभाग या दुमी अदाराई वक्त के मेरिटा न्याय सिफारिशा के कहा गुड़ जाहिर नबी मनी आइए 10 बंदी को रही हमेशा कि आप उचित के मरुची के केटे करें फेयर एंड फ्री इलेक्शन बिका हुकूमत माक पार्टी जमायत के गुड़ आइए सरामी का पीर भी के भाई अच्छी कनकी शुमार मेरिट सरा तमाम जज विभाग या जनरल विभाग
جی یا دگے ماداریں تو کا میں سیکریٹری دومی کے کہاں میرے ٹسرا پیار ہیں بلکہ نظام 76 کی فچر چھمیدہ چی شروع ہوئی نا جی وتی سسٹم کا پہ بجنگو نا پولیٹیکل سسٹم کا جی یار آپ یہ جڑا چھمیدہ ہیں بری پاکستان تو کا آگاں ہسٹری تو بچارے انٹرپٹ بھی نیم سال کستے وردی والی موازین تا پاکستان اب 6 سال ہے نیم سال پولیٹیکل مردموں موازین تا تو اما سسٹما کہ اما یہ ترجمانی کھاں سسٹم وہ ہماں عراب کرتا مداخلت کرنے کا پولیٹیکل سسٹم ہے تو کا جی اکرم صاحب ماگندی کے انوار الحق کاکڑ صاحب یکنی مگا پاکستان یا بلوچستان موازنہ بنگلہ دیش گنا کریں گے اور دومی نیمگا گوشی کے 98% مردم پاکستان گنائی اشتاتگا گوڑا ای وتی سٹیٹمنٹس نا وتی کنٹرڈکٹ کریں گے یکنی مگا گوشی منا ہمدردی پدوشی ہمائنا ہمدردی اسی ابروانتی کیمپا ادا وتی انوار الحق کاکڑ صاحب کلیئر نہیں پدا مگندی کیا موازنہ کنتے پنجابی قوم کوچک اور خرگوش گنا اور جو آئینہ ہمدردی انو درشان کرنے گیا آئینہ بھی برانس دے گے کوشش بو گئی یا جو مردمانہ کم و باز ورگ اور کمبل ادھر رس گئے نو اے بھی بند بھی تے منی بچا اگر بنگلہ دیش مچی چ پاکستان کے جدا بوتا پاکستان مستری آبادی بوتا مشرقی پاکستان چ مغربی پاکستان جی دومی کا پیچھے کہ پاکستان جوڑ کنگا کہتے ہیں مغربی پاکستان مخلوق کھم اور سی پی یو پی اور بنگال قربانی گیشتر بوتگن آنا ای پاکستان امی واتا جوڑ کتا کہ ای ملک تو کا جمہوریت بھی میں زبان میں ادب میں کلچر اور میں کیسی زندگی تو کا بہتری کہتی وقتی کہاں دی کہ پاکستان ہم گوما انصاف قرآن کو پاکستان مغربی پاکستان بیروکریسی بھی یا اسٹیبلشمنٹ بھی آؤدہ کہتے ہیں انصاف کے نبو میں نانصابی خلاف مرچی کہتے ہیں جدا بود تو مرچی چاہیے پاکستان کے مرچن وزیر کیئر ٹیکر واقعی مرچی چاہیے تمامی انڈیکیٹر یہ مغربی پاکستان ہے گا کہ پاکستان بچتے ہیں باشد چھ مطلب سی کہ ہوتی ملک تو کا پیشہ کہتے ہیں اما ترقی رفتار سلو ہوتا آئی ایکسپلائٹیشن ہوتا وسائلانی نو کے اودے کہتے ہیں ایجوکیشن اودے ایکسپورٹ اودے ریزرو اودے درست چھ پاکستان کا بہترین تو کمپیئر کت نہ کرے منی گوشہ وشیں کہ ایک کہتے ہیں اگر بلوچستان ہے اگر کمپیرزم ایک اپا کہاں کہ آہاں جدائی کتا آوتی راست طرح ہوتے ہیں گوڑا بلوچ ہم ہمیں ڈولا کہ وہ بلوچ کہتے ہیں بلوچستان کو نانصافی بھی بلوچان ہوتی حق مرسی بلوچستان ظلم و جبر بھی تو پرچہ ایک اپنا سکین آتا ہے کہ وجہ تو آزادی حاصل کرتے نہ کنے چلو نہ کن آوتی نہ کنے کے مطلب سے کہ اسی مطلب یہ نہیں کہ اس طرح ظلم بھی زیادتی بھی نانصافی بھی گرک بھی برک بھی گار بھی ہم آئے چمہ گوشی چو ہم نہیں جی ایک اپنے کے بلوچستانہ کہتے ہیں بلوچ کہتے ہیں ابتادہ الیکشن کتا ابتادہ پت بلوچستان یک ڈولا آزاد و غیر جانبدار ووٹ بوگا نہیں ابتادہ الیکشنہ کہتے ہیں بلوچ مخلوقہ 90% ووٹ کہتے ہیں بلوچ مخلوقہ نیپر ادا تھا کہ امودے کے جماعت تعلق سے آئیے چھ بلوچستان بوتا قومی اسمبلیے 4 سیٹ نیپا گفتا ہے کہ آوتی قومی اسمبلی سیٹ 4 بوتا گا 20 آپ کے تو کا 13 سیٹ کہتے ہیں نیپا ہوتا وہاں کو خواتین ہوں مطلب کہ نیپا حکومت جوڑ کو تس کسٹ جمعیت ویلیشن آگوں نو بلوچستان انچوشما لہو لہاں کتا پرشت پوش کتا کہ بلوچستان ہچ پارٹی کہتے ہیں آتکنا کھاں پرچہ ترس ہمیں بلوچستان وسائل اور ہمیں ڈولا شپانچ پارٹی جوڑ کی پارٹی بدل باں ادا برو دین بدے آودہ دین بدے یہ ہمیشہ وشی توکش بلوچستان کہ ہمیشہ 90% اگر ایشہ یہ تو شپا دگی پارٹی یہاں روچہ دگی پارٹی یہاں لیکن یہ پارٹی شرکنو کھیاں میں کیئر ٹیکر وزیر اعظم وشہ بہتر دان کت کھاں
اور یہ کہاں کہ ایک بلوچستان مخلوقہ رہا کہ مرچی آوشی کے بلوچستان نمائندگی کنگا ہاں برے ایک پارٹی ہر 5 سال بعد یہ مردمان دیکھ پارٹیاں کا یہ بلوچستان تو نمائندہ نہیں جی بلوچستان واجمہ گندی کے جب بھی فری فیئر الیکشن بھی گڑا رکھتی جی واجمہ گندی کے وادی مارنگ بلوچ جس کنک بھی کے کلدم تنظیمانی شما کنڈیم کنی یا نہ کنی آ کمو ٹریگر بھی نا امی پیم مدیسی کے انوار الحق کاکڑ صاحبہ وادی مسنگ پرسنز اور بلوچ زالبولانی دھرنے بارہ جست کنک بو گوڑا آبی امی پیم ٹریگر بھی تھی نہیں مارنگ بلوچ اور پی ایم میں تو کا جو کیئر ٹیکر پی ایم ہے آئیے تو کا چیزی وہ فرق بیگ لوٹی نا آیا کہ اسٹیٹ ہیڈی اور آئیے جو لفظ بیاں اور کاملی یا آئیے جو لفظ چناؤ بھی آ گہتر بوگ لوٹی راستے منی امی گپ پوشن کہ انوار اللہ نہیں گپ جنگائیں انچ تو گپ جنگا ہے انو کہتے پاکستان 24 کروڑ مخلوق وزیر اعظم ہے کیئر ٹیکر وزیر اعظم ہے وہ کیئر ٹیکر وزیر اعظم یہ وقتی ارول بیان کیا نلوٹی کہ آ الیکشن روگائیں آ کہتے مخلوقہ کہتے مزید مشتعل مکان اشتعال مکان بلکہ انچی ماحول پیدا بکن کہ مخلوق کہتے بغیر ترس بغیر بیم آ کہتے اوٹو الیکشن بروتی تو یہ ماحولہ کہتے ہیں آ کمی خوشی بکن کہ آئیارا کجانا پیمی نہ پیمیا آئیارا کہتے ہیں سرد بکن اوشیا کہتے ہیں یہ مسئلے ہمیں جہدہ بکن کہ مسئلہ آرہا بجائے پشت کا پگا آبوشی کی مانچی راو داری کشی شوئے دوئے نے مگا چھے مسئلے چونکہ آ گپ جن تنظیمانی اور گورنمنٹ نے مگا گپی بھی ترانی بھی پچھا یہ مسئلہ مچی نہیں پاک گپ جنے تانا یا نور وقت کے انو پیدا خود گئی نہیں یہ پر مسئلہ کہتے ہیں اور یہ ماضی بلوچستان ہمیشہ کہ بلوچستان گما نا انصاف نبودا بلوچستان ہر وقت جنک برا گرا وہ آگے ایک مختلف وقت کا مطلب پدا ہمیں گپا گوشاں 48 بھی آ کہتے ہیں عبدالخریمہ کے بغات کتگا دمائے واسطہ بلے یہ 10 سزا دائی مردمانہ پدا خان کلات گرفتار کو نواب نوروز خان کو مردم پہنچی تھا پدا الیکشن کو چلو درست یک جگہ بوتا نئے پہ کیا ہے فلوچ الیکشن کو ہوتی حکومت کہیں بلے آئی الیکشن بجائے 5 سالہ حکومت ختم کرنا بود فوجی آپریشن تکی بود پدا کہتے ہیں مشرف کسی سیولین حکومتی نہ یا مشرف کہتے ہیں مشرفہ کیات مشرفہ ہم انصاف نہ کو بلوچ مخلوقہ آئیے مستریں پدر کو چلو ڈھوکے نواب اکبر خان دیا نسی کہ نواب اکبر خان بھوکتی مشرفہ زور ایوں گپ نہ جا ایوں مذاکرات نہ بو آئیے بلوچستانی شوئیں سر گپ جنگ روٹے بلوچستان چاوئیں سر گپ جنگ روٹے بلوچستان گیسے متعلق گپ جنگ روٹے آئیے بقایا جاتے سر گپ جنگ روٹے مطلب چاہیے کہ آیا کہ ایک موقع یا بلے آئیے ہم زور بڑھ تو آئیے جنک بود اور وہ آئیے زیادتی بود تجھیں آئیے قبیلہ گون بنتی زیادتی ہمیں ڈولا زدو ششا بغیر تا نوچ مروچی آس وما یہ بندہ تھا بلے بعد یہ آس مختلف وقتوں کی حکومت اتکا ویتن سیاسی یہ آس خوشک بوتے ملاتا سٹل ٹھیک واجہ بعض منت وار اکرم تشتی صاحب سینیٹر شما گپوترانش کو تا یہ وہ کہ پرائم منسٹر کیئر ٹیکر آئیے ذمہ داری ایسی کہ صاف اور شفاف الیکشن نیمگا ملک بیبا ای پی ایم اسٹیٹمنٹس مدن کے حالات نگیگی نیمگا بروانتی اور مشکل گیش اچھی گیش بے بنتی ادا میں پروگرام ٹائم بتا حالاس نو منوتی ہوسٹ مومل سینبا بھی دی اجازت اللہ میں آ رہے